Hari hashize iminsi 26 isi yose izi ko Isiraheli ishobora kuzagaba ibitero kuri Iran. Ariko ntabwo byari bizwi ngo ibyo bitero bizagabwa ryari. Ni iminsi 26 kubera ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka aribwo Iran yarashe ibisasu byinshi bya rokete na za misile kuri Isiraheli. Gusa byinshi muri ibyo bisasu byafashwe n'ibyuma birinda ikirere cya Isiraheli bitarisekura ku butaka bwa Tel Aviv. Kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu kugera mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu, Isiraheli yahamije ko yagabye igitero gikomeye cyane kuri Iran. Ibisasu bya Isiraheli byibasiye hari ibikorwa by'igisirikare cya Iran ku murwa mukuru Tehran. Ntabwo haramenyekana ibirindiro by'ingabo za Iran byibasiwe n'urwego byangijweho n'ibisasu bya Isiraheli. Mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye Isiraheli kutazarasa ku bikorwa remezo by'ingufu za nucléaire cyangwa se ku nganda zitunganya petrol muri Iran. Amerika yavugaga ko ibingibi byahita biteza intambara yeruye mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Ubwo Iran yamaraga kurasa ibisasu hafi 200 kuri Isiraheli, Isiraheli yahise ivuga ko rwose bidatinze izihorera, ariko ntabwo yavuze aho izarasa n'igihe izabikorera. Ibitero bya Iran kuri Isiraheli byaje nyuma gato y'uko ibitero bya Isiraheli byari biherutse kwica umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismael Mwanafunzi ndetse n'umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah Hassan Nasrallah wari kumwe n'umwe mu bayobozi b'igisirikare gishinzwe kurinda impinduramatwara muri Iran, Brigadier General Abbas Nilforoshan. Ni iki tuzi mu by'ukuri kuri iki gitero kugeza ubu ngubu? Ingaruka zacyo zirabiziye. Ibitangazamakuru muri Iran birimo biravuga ko iki gitero kitageze ku ntego zacyo. Biravuga amakuru rwose agamije kugicisha bugufi ngo agaragaze ko ntacyo Iran yakozweho. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana mu by'ukuri ingano y'ibyangijwe n'ibi bisasu bya Isiraheli cyangwa se umubare wabo bishobora kuba byahitanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zatinze kubivugaho. Zahise zivuga ko iki gikorwa kiri mu burenganzira bwa Isiraheli bwo kwirwanaho igihe Isiraheli ishotowe. Gusa igisirikare cy'iki gihugu cyahise kivuga ko nta ruhare na ruto cyagize muri iki gitero. Gusa ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byo byavuze ko Perezida Joe Biden na Vice President Kamala Harris bamenyeshejwe iby'iki gitero. Urusaku rw'ibisasu rwanumvikanye muri Syria, ariko leta ya Isiraheli ntabwo yigeze yemeza ko hari ibitero yaba yagabye kuri Syria. Igisirikare cya Syria cyashwanyaguje zimwe muri misile zari zikirashweho. Imiterere nyayo y'ibyabaye ishobora kuza kugenda imenyekana buhoro buhoro uko abategetsi ba Iran baza kugenda babitangaza. Gusa hari amahirwe menshi yuko Isiraheli ari ishobora kuza gutangaza byinshi kuri iki gitero. Ibiro bishinzwe igisirikare cya Amerika, Pentagon, byatanze ibisobanuro ko Amerika yamenyeshejwe imigambi ya Isiraheli hakiri kare kandi ko nta ruhare na ruto Amerika yigeze igira muri iki gitero. Ibi ni ingirakamaro cyane mu bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kugerageza gukumira amakimbirane hagati ya Isiraheli na Iran ashobora kuvamo intambara yeruye. Kugeza ubu ku bimenyetso bifatika bihari, Isiraheli ishobora kuba yarumviye umuburo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kutarasa ku bikorwa remezo bya nucléaire ndetse n'ibitunganya petrol. Iraq, kubera ko Minisiteri ishinzwe ubwikorezi yahise ifunga ikirere cya Iraq, ndetse indege zose ziva cyangwa se zigwa ku bibuga by'indege byo muri Iraq zabujijwe kongera kuguruka kugeza igihe hazatangirwa amabwiriza mashya. Abaturage muri Iran baramukiye kuri urwo rusaku rw'ibisasu ku mbuga nkoranyambaga, barimo baravuga uko babyumvise bitewe naho bari baherereye. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko aho cyarashe muri Iran ari ahantu hatandukanye hakorerwa ibikoresho bya gisirikare nka za misile. Isiraheli ngo yarashigendeye ku makuru y'ubutasi yari ifite. Mu masaha make ashize, urwego rushinzwe indege za gisivile muri Iran rwitwa Kao rwavuze ko ubu ingendo z'indege zasubukuwe mu buryo busanzwe muri Iran. Jafar Yazaru ni umuvugizi w'uru rwego yatangarije ibitangazamakuru bya leta ko ingendo z'indege zasubukuwe guhera saa 3 za mu gitondo. Yaba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Imam Khomeini muri Tehran cyangwa se ibindi bibuga by'indege
byo ntabwo byagabweho ibitero. Hari ibihugu byatangiye kwamagana iki gitero cya Isirayeli. Malaysia nicyo gihugu cya mbere cyamaganye icyo gitero. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Malaysia yashyize ahagaragara itangazo rivuga ko ibi bitero ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, ibihungabanya cyane umutekano w'akarere. Iri tangazo riragira riti Malaysia irasaba ko imirwano ihagarara vuba kandi ihohotera rikarangira. Iyi minisiteri y'ububanyi n'amahanga yongeyeho ko Isirayeli ikomeje kugaba ibitero mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ikaba ikomeje kwegereza akarere kose intambara isesuye. Kandi ubwo wumva ibingibi birimo kuba n'ubundi Isirayeli ikomeje intambara yayo muri Gaza, nk'ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko kuva kuri uyu wa gatanu ryananiwe gutumanaho n'amatsinda y'abakozi baryo bakorera mu gace karimo ibitaro bya Kamal Adwan mu majyaruguru ya Gaza. Amakipe akora ubutabazi n'arengera abaturage avuga ko yahagaritse ibikorwa byo gutabara kubera iterabwoba ry'ibitero bya Isirayeli. Ibi byatumye abantu bahungiraho nta mfashanyo zirimo kubageraho. Kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023 ubwo umutwe wa Hamas wagabaga ibitero kuri Isirayeli imaze gupfusha abantu 1139 barimo abasivile n'abasirikari. Abakomeretse ku ruhande rwa Isirayeli bo ni abantu 8,730. Ni mu gihe muri Gaza hamaze gupfa abantu 42,847. Abagera ku 1,544 bo barakomeretse. Isaha yari yo yose intambara ishobora kwaduka hagati ya Isirayeli na Iran. Mu biganiro byacu twigeze kuvuga ku bubasha n'ubuhangange bw'igisirikare cya Iran. Uyu munsi mu ncamake reka tuvuge ku gisirikare cya Isirayeli. Igisirikare cya Isirayeli cyashinzwe ku mabwiriza ya David Ben Gurion ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 5 mu 1948. Uyu David Ben Gurion niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli. Iki gisirikare cya Isirayeli cyashinzwe mu gihe cy'intambara yiswe ya Isirayeli n'Abarabu cyangwa se intambara y'ubwigenge. Iki gihe hari hashize iminsi 12 yonyine leta ya Isirayeli imaze gushingwa, kubera ko uyu Ben Gurion niwe wasomye inyandiko ishyiraho leta ya Isirayeli ku wa 5 ku itariki ya 14 y'ukwa 5 mu 1948. Ku isaa 6 z'ijoro kuri uwo munsi ku itariki ya 14 ishyiriye 15 ibihugu by'Abarabu birimo Misiri, Syria, Iraq, Libani, Jordani n'imitwe y'abarwanyi b'Abarabu b'Abanyapalestine bafashijwe n'ibindi bihugu by'Abarabu batangije intambara kuri Isirayeli. Icyo gihe Isirayeli yatangijwe iyi ntambara mu masaha atageze no ku munsi umwe ishinzwe. Binavuze ko iyi leta yari itarakomera, uretse no gukomera yasaga naho itari yakabaho, yabagaho mu nyandiko gusa. Ariko biciye mu muravu ukomeye cyane no kwitanga kw'Abayahudi, David Ben Gurion yahise akoranya abasore bari mu mitwe yari yarashinzwe igamije kurengera Abayahudi babaga mu burasirazuba bwo hagati mu bihe bya mbere y'uko bashinga leta yabo. Iyo mitwe yarayikoranyije ijya guhangana n'Abarabu. Umutwe wari ukomeye muri iyo yose ni uwitwaga Agana. Urebye ni nawo wahinduwe igisirikare cya Isirayeli, ariko abari bawugize bongeweho indi mitwe yari irimo witwa Irgun n'uwitwa Lehi. Iyi mitwe niyo David Ben Gurion yahuje anayongeramo bamwe mu Bayahudi bari bararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ayivanamo igisirikare cya Isirayeli akita Israel Defense Force IDF. Iki gisirikare cyashingiwe mu ntambara yo guhangana n'Abarabu birangira cyitsinze kubera ko byageze mu kwa 3 mu 1948 Isirayeli yari igaruriye ibice byinshi bya Palestine udasize na bimwe mu bice by'ibihugu byari byayiteye. Maze Abarabu baje bari hamwe mu ntambara baratsindwa basubira inyuma umwe ku wundi. Buri gihugu gishaka uko kibana na Isirayeli amahoro biciye mu gusinyana amasezerano yo guhagarika intambara na Isirayeli. Nyuma yo kurangira kw'intambara
igisirikare cya Isirayeli cyagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka Isirayeli, ndetse nyuma yaho cyarwanya intambara nyinshi n'ubundi gihangana n'ibihugu by'Abarabu. Harimo intambara yiswe ya Canal de Suez cyangwa se Operation El Kadesh yahanganishije Misiri na Isirayeli, nayo Isirayeli irayitsinda. Iyi twayivuzeho. Iki gisirikare kandi cyarwanya intambara yiswe y'iminsi 6. Ni igihe igisirikare cya Isirayeli n'ubundi cyahanganaga n'ibihugu bya Misiri mu majyepfo, Jordani mu burengerazuba, ndetse na Syria mu majyaruguru. Hari mu 1967 ubwo Isirayeli yatsindaga ikanigarurira umujyi wa Yerusalemu wose uko wakabaye. Mu kwezi kwa 10 mu 1973 igisirikare cya Isirayeli cyongeye kwinjira mu ntambara n'ibihugu by'Abarabu bya Syria na Misiri mu ntambara yiswe Yom Kippur. Iyi nayo twayivuzeho. Uretse izi ntambara, igisirikare cya Isirayeli cyarwanye n'izindi ntambara zo muri Libani mu 1982 no mu 2006 mu bikorwa byo guhangana na PLO na Hezbollah. Iyi PLO ni Palestine Liberation Organization, ni umutwe w'abanyapalestine uharanira ubwigenge bw'iki gihugu. Hezbollah yo muri iyi minsi tuyivuzeho cyane, ni umutwe w'abanyalibani. Kuri izi ntambara hiyongereyeho iz'igisirikare cya Isirayeli cyahanganyemo n'imitwe y'abanyapalestine zirimo izitwa Intifada ya mbere yo kuva mu 1987 kugeza mu 1993, ndetse na Intifada ya kabiri yo kuva mu 2000 kugera mu 2005. Hari n'izindi ntambara igisirikare cya Isirayeli cyahanganyemo n'imitwe ya Hamas, Hezbollah, PLO n'indi myinshi. Uyu munsi hashize imyaka 76 iki gisirikare kibayeho, ariko iyi myaka ni iyo gukora amanywa nijoro kw'igisirikare cya Isirayeli nta guhugana gutoya, dore ko myinshi muri iyi myaka cyanayimaze mu ntambara. Uyu munsi ku rubuga rwa internet rw'igisirikare cya Isirayeli hariho inyandiko ivuga kuri iki gisirikare igira iti indangagaciro n'umusingi twubakiyeho ni ukurinda leta ya Isirayeli, abaturage bayo n'abahatuye bose. Ni ukurinda ukubaho kwa leta ya Isirayeli, ubwigenge bwayo n'umutekano w'abanya-Isirayeli n'abahatuye bose. Iyi nyandiko ikomeza igira iti kujya mu gisirikare cya Isirayeli ni ugukunda igihugu n'umuhamagaro wo gukorera igihugu cya Isirayeli, igihugu cyigenga kigendera kuri demokarasi, ari nacyo iwabo w'Abayahudi bose. Iyi nyandiko ivuga ko igisirikare cya Isirayeli n'abasirikare bacyo bategetswe kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ikiremwa muntu aho kiva kikagera kigomba kubahwa hatitawe ku ibara ry'uruhu, iyobokamana, igitsina, ubwene gihugu cyangwa se cyaba kimuranga cyose. Iki gisirikare cya Isirayeli gifite umwihariko muri byinshi, kubera ko muri Isirayeli ni itegeko ko buri muturage wese w'umuyahudi w'umugabo ugejeje ku myaka 18 y'amavuko agomba kubanza gukora imyitozo n'inshingano bya gisirikare. Kugeza mu 2015 abayahudi bajyaga mu gisirikare babikoraga imyaka 3, ariko kuva mu 2015 itegeko ryaravuguruwe, ubu bakora imyaka 2 n'amezi 8 y'igisirikare. Byavuye ku mezi 36 biba amezi 32. Igisirikare cya Isirayeli kigabanijemo ibice bitatu, birimo igisirikare kirwanira ku butaka, igisirikare kirwanira mu kirere n'igisirikare kirwanira mu mazi. Kiyoborwa mu buryo bwihariye kubera ko iki gisirikare ukiyobora ni umugaba mukuru w'ingabo wa Isirayeli, ufashwa n'abagaba b'ingabo b'ibyiciro twavugagaho mu kanya, birimo umugaba w'igisirikare cyo ku butaka, umugaba w'igisirikare cyo mu mazi n'umugaba w'igisirikare cyo mu kirere. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Isirayeli nawe raporo ayitanga kuri minisitiri w'ingabo ufite igisirikare mu nshingano, nawe akabigeza kwa minisitiri w'intebe uba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo za Isirayeli, ni nawe uyobora guverinoma. Igisirikare cya Isirayeli kigizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abayahudi nabo bari mu ngeri zinyuranye, barimo banyamuke nk'abayahudi babirabura bavanywe muri Ethiopia bitwa abafarasha. Iki ni igisirikare cyakira na bamwe mu bantu banenwa mu bindi bihugu, barimo abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe, abafite ubumuga bwo kumva no kuvuga n'abandi. Nubwo abaturage bose ba Isirayeli babagabo bakora imyitozo ya gisirikari, ariko bose ntabwo inshingano za gisirikari bazikora mu buryo bumwe. Imirimo ya gisirikari muri Isirayeli ikorwa mu bwoko butatu. Ubwa mbere ni ubwitwa regular service. Ubu ni bwa buryo twavugaga bwaho umugabo wese ugejeje ku myaka 18 ajya mu gisirikare akamara amezi 32 akora inshingano za gisirikari.
muri ibyo bihe aba ari umusirikare w'igihugu ku buryo aho yakenerwa gutanga umusanzu hose yoherezwayo kandi akabikora. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa permanent service. Noneho ubu ni uburyo aba bamaze kurangiza icyiciro cya mbere bahitamo gukomeza igisirikare nk'umwuga wabo wa buri munsi, bakawuhemberwa nta kindi bakora. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa reserve service. Ubu ni ubujyanye no kuba uri inkeragutabara mu gisirikare cya Isirayeli. Ubu buryo bukoreshwa kuri ba bandi baba barangije amezi 32 y'igisirikare agenwe n'itegeko ntibashake gukomeza igisirikare nk'umwuga. Aba rero baba basigaye ntabwo ariko bose baba inkeragutabara, kubera ko nabo muri bo hari abahitamo kuba baba inkeragutabara cyangwa se bakava mu buzima bwa gisirikare burundu bakigendera. Abahisemo kuba inkeragutabara nibo bahabwa izindi nshingano bakora. Ubwo aba baba babaye abasirikari ariko b'inkeragutabara. Hari ibihe igisirikare cya Isirayeli kijya gihamagara abasirikare b'inkeragutabara bagahabwa inshingano. Nko mu gihe cy'intambara ntawe ubahamagara, ho rwose bahita baba abasirikari ako kanya. Ahangaho bitewe n'intambara hashobora gusohoka n'itegeko rihamagarira uwo ari we wese kujya ku rugamba, aho buri wese ahita ashyiramo imyenda ya gisirikari agatabara. Muri Isirayeli iyo bibaye ngombwa ko buri wese ashyiramo imyambaro ya gisirikare na bote akajya ku rugamba, ntabwo bigorana kubera ko abagabo bose baba baranyuze mu gisirikare. Ndetse uretse mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'amahoro inkeragutabara muri Isirayeli zihamagarirwa inshingano za gisirikare mu kwezi kumwe buri myaka 3. Nyuma y'izi nshingano zisanzwe mu gisirikare cya Isirayeli hari n'izindi nshingano zidasanzwe zikorwa mu buryo bwihariye. Uretse abasirikari basanzwe, inkeragutabara ndetse n'icyiciro cy'inshingano gikorwa na buri muyahudi wese, hari izindi nshingano zitwa special service routes. Zirimo icyiciro cy'abitwa shohel. Akenshi aba ni abahanga mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga nka engineering ndetse na computer. Igisirikare cya Isirayeli cyihariye muri byinshi birimo kuba ku isi yose kiri mu bisirikare bifite abagore benshi, ndetse abangaba ntabwo baguma mu myanya yo mu biro gusa, bajya no ku rugamba. Kubera ko nk'ubwo kuva mu 1962 kugera mu 2011 abagore b'abayahudikazi b'abasirikari bagera kuri 535 biciwe mu ntambara zigiye zitandukanye iki gisirikare cyarwanye, ndetse banazamuka mu mapeti bakagera ku mapeti akomeye. Uzwi wabashije kugera kure cyane ni Orna Barbivai. Ni mu 2011 yageze ku ipeti rya General Major. Ni ipeti yagumanye kugera mu 2014 ubwo yasezeye mu gisirikare yerekeza muri politike. Yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Isirayeli yitwa Knesset. Igisirikare yari akimazemo imyaka 33. Igisirikare cya Isirayeli mu buryo bwihariye gifite impuzankano zacyo zihariye, ziriho ibimenyetso n'amabara bitandukanye bigenda bigaragaza icyiciro buri musirikare arimo. Nk'uko bimeze ahandi hose ku isi, iyo uhuye n'umusirikari ushobora kumenya inshingano ze, niba arwanira ku butaka, mu mazi cyangwa se mu kirere. Mu buryo rusange igisirikare cya Isirayeli kigira uniforme cyangwa se impuzankano bitewe n'igihe kirimo. Hari imyambaro ya gisirikari abasirikari bambara mu gihe gisanzwe, mu bihe by'amahoro bari mu kazi kabo ka buri munsi, bayita service dress. Hari imyambaro abasirikari ba Isirayeli bambara mu gihe cy'intambara cyangwa se cy'imyitozo cyangwa bari mu birindiro bashyizwemo, field dress. Iyi myambaro yombi ikajya ku bimwe ariko igatandukanira ku bikoresho biba bikoze, kubera ko iyo mu gihe cy'intambara ishyirwaho ibindi bikoresho byihariye. Hari n'imyenda ya gisirikari yambarwa n'abasirikari mu birori bigiye bitandukanye bitewe na gahunda zihari, iyi bayita ceremonial dress. Iyi myenda yose kandi igira ibirango bitandukanye bigaragaza ipeti ry'umusirikari, unit abarizwamo n'inshingano afite, ku buryo kuwubizi areba umusirikare wa Isirayeli akamenya n'ibyo ashinzwe n'aho abikorera. Nk'uko ahandi hose mu isi bimeze, igisirikare cya Isirayeli nacyo umurongo w'amabwiriza cyangwa se ugukomera n'ubushobozi no gutanga amabwiriza bishingira ku mapeti. Ufite ipeti rinini atanga amabwiriza ku ufite ipeti rito. Aya mapeti nayo atangwa hashingiwe ku byiciro by'abasirikari, ubumenyi n'ubunararibonye bafite, ndetse n'ibigwi byabo utibagiwe n'igihe bamaze mu gisirikare. Hari icyiciro cy'abasirikari bato batari aba ofisiye, aricyo gihera kuri private, corporal, sergeant,
first sergeant, master sergeant, sergeant major, warrant officer, master warrant officer na chief warrant officer. Hari n'abasirikari bakuru baba ofisiye bahera kuri second lieutenant, lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, brigadier general, major general ndetse na lieutenant general. Mu gisirikare cya Isirayeli ipeti rirusha yandi gukomera ni lieutenant general, rihabwa gusa umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cya Isirayeli, uyashyirwaho na guverinoma ya Isirayeli. Uyu niwe wenyine uba ufite iryo peti. Uyu uyobora igisirikare cya Isirayeli aba afite manda y'imyaka 5 ishobora kugirwa 4 na guverinoma ya Isirayeli cyangwa se 5 iyo habonetse impamvu zikomeye zatuma bibaho. Ipeti rikomeye mu gisirikare buri wese ageraho bakamukomera amashyi ni general major. Iri ni igitangaza, yewe n'abarigezeho ntabwo ari benshi kuva iki gisirikare cyashingwa. Aya mapeti ni nayo agenderwaho hatangwa inshingano mu gisirikare cya Isirayeli, cyane cyane izo kuyobora, kubera ko nk'ubwo fire team iyoborwa na corporal cyangwa se sergeant, section ikayoborwa na staff sergeant, platoon ikayoborwa na lieutenant, company iyoborwa na captain, batayo iyoborwa na lieutenant colonel, brigade iyoborwa na colonel, division yo ikayoborwa na brigadier general. Naho igisirikare ubwacyo nk'ishami ry'abarwanira ku butaka bayoborwa na major general, naho umugaba mukuru w'ingabo ayobora igisirikare cyose cya Isirayeli nk'uko twabivugaga mu kanya ni lieutenant general. Kandi igisirikare cya Isirayeli ni kimwe mu bisirikare bifite ibikoresho bikomeye ku isi, kubera ko cyo buri gihe gihora gitekereza intambara. Abaturanyi b'iki gihugu buri gihe bahora bashaka intambara nacyo. Niyo usomye inyandiko zacyo ugasura n'urubuga rwa internet rwacyo, ubona bashyiraho ko umwanzi wa Isirayeli ari Iran, Hezbollah, imitwe y'abanyapalestine n'abandi batandukanye. Mu buryo buzwi Isirayeli ifite abanzi benshi, nayo intwaro n'ikoranabuhanga ryo mu ntambara yabiteje imbere cyane ku kigero kiri hejuru, ndetse yanabishoyemo amafaranga menshi cyane, kubera ko nk'ubwo kuva mu 2012 miliyari 15 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ngengo y'imari ishorwa mu gisirikare muri Isirayeli buri mwaka. Mu bikoresho igisirikare cya Isirayeli gifite hari biva hanze, hari n'ibyo bikorera ubwabo. Nk'ubu igisirikare cyo mu kirere cya Isirayeli gifite indege zigezweho zirimo F-16-1, F-35-1 na F-15 Eagle, zose zikorwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare kirwanira ku butaka gifite intwaro zikomeye cyane zirimo ibimodoka by'intambara bya Merkava ndetse n'ibindi bimodoka by'intambara bitamenwa n'amasasu byahawe izina ry'ibirura bya Isirayeli, War's Armored Vehicles. Uretse indege n'ibimodoka by'intambara, igisirikare cya Isirayeli gifite imbunda zigezweho zirimo M4A1 Carbine, zirimo Trevor X95, zirimo IWI Negev LMG, zirimo M24 Weapon Sniper System yakozwe mu 2018, ndetse n'indi mbunda yitwa M2HQCB. Igisirikare cyo ku butaka cya Isirayeli kigira za misile z'ibitangaza, zimwe zikubitaho zirashe ikiraho cyose gihumeka kikavaho. Zirimo Intercontinental Ballistic Missiles zishobora kuraswa mu birometero 11,500. Izi ni za misile zigezweho zishobora kwambukiranya imigabane. Ushobora kuva muri Aziya ukarasa mu Burayi cyangwa se muri Afrika nta kibazo ufite na kimwe. Hejuru y'ibyo byose, Isirayeli iri mu bihugu 9 byonyine ku isi bitunze ibisasu bya kirimbuzi. Guhera mu myaka ya za 60, ubu ibarirwa imitwe iri hagati y'100 na 400 y'ibisasu kirimbuzi itunzwe na Isirayeli, ndetse ubu ngubu bishobora kuba byaraniyongereye. Igisirikare cyo mu mazi cyo gifite ibikoresho byinshi birimo amato y'intambara agezweho nka SAL 5 class corvette, ndetse na za misile zirasirwa mu nyanja. Ku rundi ruhande, uretse ibyo Isirayeli ifite byo kugaba ibitero, inafite ubwirinzi bukomeye cyane. Ifite ikoranabuhanga rikomeye ririmo Iron Dome, ni ikoranabuhanga risenya ibisasu biraswa kuri Isirayeli, byaba ibya hafi cyangwa se bya kure. Iri ni ryo bakoresheje ejo bundi ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 10, ubwo bafataga za misile na za rokete zari zirashwe na Iran, zose bakazisamira mu kirere nta iragwa ku butaka.
mu gihe cy'intambara iri koranabuhanga riba ryiteguye rwose rishwanyaguza ibisasi ibyo ari byo byose biza byerekeza kuri Isirayeli. Ibi ngibi bishwanyaguzwa bikiri mu nzira nk'uko nanibivuze babigenjeje ubundi. Ndetse mu mujyi wa Yeriko Isirayeli yashinze ikoranabuhanga rishwanyaguza za misile zambukiranya imigabane zishobora no gushyirwaho ibisasu kirimbuzi. Iri koranabuhanga Isirayeli nicyo gihugu cyonyine kirifite ku rwego rw'ibihugu. Ibyo bisasu nabyo ubirashe muri Isirayeli byashwanyaguzwa bitaranaganya kuhagera, ntacyo byatwara abayahudi. Uretse ibi ngibi Isirayeli ifite inganda nyinshi zikora intwaro ku buryo uyu munsi ari kimwe mu bihugu bigurisha drone nyinshi ku isi. Inganda n'ikoranabuhanga rikomeye rituma uyu munsi Isirayeli iba kimwe mu bihugu bifite ubushobozi bwo kohereza za satellite mu kirere, binahita bihindura iki gihugu igihangange mu bijyanye n'itumanaho rya gisirikare. Igisirikare cya Isirayeli gifite ubushobozi bwo kurwana intambara iyo ari yo yose ku isi uko yabisa kose, guhera ku y'ibisasu kirimbuzi kugera ku y'amabuye jihad na intifada. Kuri leta ubuzima bw'abanyayisirayeli burahenze no kuburinda bisaba ikiguzi gihenze. Iyi ni nayo mpamvu iki gihugu gishora byinshi haba umwanya n'amafaranga mu kwihorera ku wakigiriye nabi wese. Niyo mpamvu buri gihe niwumva Isirayeli ivuze ko izihorera birangira ibikoze koko. Ibi nibyo birimo kuba kuri Iran aka kanya tubabwira ibi. Mwakoze kutwumva.